كده ده إمام النبي عليه الصلاة شامل كرم निमरकज के आहारी कैडेट कैंप के उड़ुमुगे रस्मियातन एम्हा बावरन मरहबा दन्नो मिजलसा वडायंति बेवी एम्हा इज्जतरी कैंप कुरियकिन गुस्तेवा मुदब्बिरु यदि मी कैंप के बावरन एम्हा हाजिरिन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अलमें रे दरिबरों alon magina wahage dakka kanne tin alon budedan oti tiyakodin mi kempuge duwas kolu edebe gotuga tiyakodin beenu kurahare gadiya samaluma farwaterikam behetuma tartib kantatta rangal kuruma mihengos mi sallallahu alaihi wasallam salawata salam lebudi dua kuram duaga ituru ekale faange mituru aluna ituru sahabi samil kuram haddumati atalu tawlimi markazge faswana kede kemi emha baverin adi haddumati kaddu MNDF ge emha izzetrin adi haddumati atalu council ge wagti rais alfa ibrahim anis me حفلة أمها حاضرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سكولك هنگه إترو حركات كيوما إترو هنگه إترو حركات كي ورم مهم وربس بينون تري حركات كي مي حركات تكون لبه إترو فلاور تكا إترو